Haleluya. Amen. Imana ni nziza kandi ngo ni nziza cyane. Imana ni nziza kandi ku buzima bwacu Imana ni nziza iri hari kugira ngo ishitse ijambo ryayo ku buzima bwacu. Yesu nashimye. Tugiye gusenga Imana bwa mbere na mbere kandi dushimira Imana ku buzima bwacu Imana ko ari nziza. Tugiye kugira umwanya wo gusenga umugabo ari kwishimira Imana bwa mbere. Mwami Yesu Kristo umucunguzi wacu mwiza. Turagushimiye kuri Imana nziza ku buzima bwacu iminsi yose. Utubwira neza ga Mwami Yesu Kristo. Ubana natwe ga Mwami Yesu iminsi yose. Wabanye natwe ga Mwami iminsi yose ga Mwami. Uri Imana y'amasezerano ga Mwami Yesu Kristo. Uri Imana ugira neza ku buzima bwacu Mwami. Uri Imana uganje iminsi yose data. Uri Imana uganje ubuzima bwacu Mwami Yesu Kristo. Uri Imana ufise amasezerano ku buzima bwacu. Uri Imana yadushize ku isi kubw'umugambi Mwami Yesu Kristo. Uri Imana yadushize ku isi kubw'umugambi runaka. Turagushimira cyane ko turebaga Mwami Yesu Kristo. Turagushimira kandi tutaziganya gutera mu mugambi bwawe Mwami. Turagushimira Mwami mwiza batugiza abanyarwanda Mwami Yesu Kristo. Turagushimira Mwami mwiza urukundo rwiza wadukunze. Turagushimira Mwami mwiza utarije kugira ngo ushitse ku buzima bwacu. Urakoze mucunguzi wacu mwiza. Twakande kanya kandi mu buzima bwacu bwa Mwami Yesu Kristo. Umwerekana uganze imitima yacu izanyeshwe kandi bidashira. Amen. Yesu nashimye. Tugiye kwicara rero kugira ngo mwanya mutwe serivisi. Nenda imita 15 aho tuza kwigira kuri exhortation cyangwa gutera intege kumara 15 mitende kugira ngo haguruka hanyuma uganze. Yesu nashimye. Haguruka ugiye gute uganze. Yesu nashimye. Igihe tugezemwo abantu navuze ko bwa mbere na mbere rimwe na gusanga twicaye twaramaze kwicara ahantu turicaye mwenga ibintu bituhagaze ko turasinziriye mugate bitubwira ngo haguruka hanyuma ugiye gute uganze. Yesu nashimye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero mu Jean 8:32 Jean 8:32 niyo jambo ry'Imana tubanza kwisunga ubwa mbere na mbere aho tuza kubona ibintu bishobora gushika kuri 5 bishobora gutuma umuntu adashobora gushika akeneye gushika. Yesu nashimye. Rero iyi teme cyane iyi exhortation yacu ifise intumbero bwa mbere na mbere utwereka mbega ni gute uyu munsi dukeneye kuba mu gihe cyacu. Yesu nashimye. Ni gute dushaka kuba muri ubwenge bwacu, ni gute jewe ubwanje ushobora kugira inkomezi, ni gute jewe ubwanje ushobora guhagarara hejuru n'ibyo za kundengera byose. Yesu nashimye. Iminsi yose Imana ishyizeho ikintu, iminsi yose itanguye ikintu, hama hariho ubushobozi kugira ngo ubushoboze kunesha, kandi hama hariho umugwanizi kugira ngo akurwanye. Yesu nashimye. Suko waje ku ishuri rya Bibiliya utazogira ibigeragezo. Suko waje mu ishengero utazogira ibigeragezo. Suko uri umugabo cyangwa uri umukuru utazogira ibigeragezo. No. So kandi umwana w'Imana utazogira ibigeragezo. Urugero rwose ugeramo. Aho ugera hose uzokamugira ibintu bigira gute kugerageza. Ikintu kimwe gusa. Twatanje gusoma ijambo ry'Imana muri Yohana 8:32. Avuga ngo muzobe ukuri. Ngo kandi ukuri kuzogira gute kuzoba kwidegembya. Bisekura yuko iyo umuntu afite igeragezo araba mu bintu runaka, aragenda mu bintu runaka mugabo afise umutwaro, afise ibintu bimuremeye mu mutima we ntakidegembya afise muri we. Hari ibintu bimuzibiye bituma atagira kwidegembya muri we. Hari ibintu biri muri we byinshi bituma atagira kwidegembya muri we. Kugira ngo agire kwidegembya arakeneye kumenya ukuri kugira ngo ashobore kwidegembya. Yesu nashimye. Uyu munsi shengero rikorera papa cyagira kutakimenya kazukura. Yesu nashimye. Uyu munsi abantu benshi barahari. Bariko baragendagenda, bariko barashakisha. Bamwe bagerageza kuja muri Burayi, bagerageza kuja muri Sweden, bagerageza kuja muri runaka kugira ngo barondere ubuzima n'ibindi biranze ko bataramenya ukuri. Yesu nashimye. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma neza. Tugiye gusoma neza ijambo ry'Imana aho tubona tuzorani bapatugiye muri Amerika. Usomye muri Yesaya 19 natubwira neza ngo nimwumvira muzoja kubyiza byo mu gihugu.
nimwemera mukumvira muzojya kubyiza byo mu gihugu ngo ariko ijya mu gihe ariko rero ntidukunda kugira iminsi yose. Yesu nashimye. Kumviye ibyiza byo mu gihugu reka amenye kuri kudegera. Yesu nashimye. Ubuzima bwacu rero hari ahandi hantu usanzwe buri ukeneye kwanza kuva naho tukeneye guhaguruka uhaguruke mu kibanza urimo. Imana ikirahaguruka gityo ntaguruka muri izi nkomezi y'ibyo ruhari ikamengo n'umuntu azi mu bantu bari kugira ngo uri kure cyane mu bukene ikaye nko kumengo n'umuntu adashobora kwiruka mu gihugu yewe na n'umuntu adafise inkomezi ariko Imana imuhamagara ngo vaya Yehova. Kubera iki? Hari kimwe n'Imana yagushize mu muntu wese aherereye. Imana yagushize mu inkomezi kandi izo nkomezi zirakeneye guhaguruka. Ikintu cyatumye rero ntuze Gideon adashobora kumenya adashobora guhaguruka nuko atari yageze kumenya. Yesu nakimwe. Ikintu cya mbere rero gituma umuntu adashobora kugira kuba mu murage w'ibwa mbere na mbere ni ukutamenya. Yesu nashimwe. Nabuze ko tugiye kubona ibintu bitanu bishobora gutuma mu murage wacu tudashaka gushika muri destiny yacu. Icya mbere ni ukutamenya. Yesu nashimwe. Uyu munsi urahari, jewe ndahari, n'abandi barahari, tubayeho ubuzima bumwe, tugenda ukuntu zitandukanye. Dukwiye kutamenya hari ibintu ko yatumesha umunsi, kwiye kutamenya hari ibintu ko dushira hasi uyu munsi, bwamwe tugira ukumenya urebe bitama ko bundi buzima butandukanye. Yesu nashimwe. Baruteye muri umunsi umwe umuntu yarishe amafaranga y'indege y'ubwato afashe urugendo ajabutse ari amafaranga yose akwiye. Abona abo bari kumwe bose baragira ibyo bashaka bagahaga kusaba ibintu by'amakete n'ibindi ngeze gute byo kugijera nawe aza komanda amafiriti y'ibijumba kavuga ati ndiko ndara ku mufuko mfise amafaranga make hamwe no gusaba ndiko ndajya ibyo bande ko barajya nanjye amafaranga afise ngisanga ndiko ndagira gute utasanga ndiko ndishira mu mutego cyangwa ndiko shazana nacakurira ko mfise amafaranga nakishana. Yesu nashimye. Amarero yo kutamenya aramagura urugendo rwose akakomanda amafiriti y'ibijumba. Ama umwe aramutegera cyane bagiye gusohoka yamubaza mbega kubera iki utashe gufata n'ibandi baje gufata. Aravuga ngo by'icyatsi mu byegenze kwe kasha jinda ntabwo naje mu ndege mfise amafaranga make mfise urugendo gusa nta mafaranga yo gufungura ku mufuko nayo sanzwe mfise. Baramubwira bati burya rero bajya basaba ngo bafashe ibyo byose itike barishe nawe itike warishe mayitike imwe kandi ibyo byose ndabisanzwe birimo byose ndabisanzwe birimo. Bisigura yuko yabonye ikintu agomba gufungura mugabo ntiyagifungura ngo ntabwo none amafaranga yanjye nzogifungura ariko kubera kutamenya ko atashobora gushika ku byo agomba gufungura. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kubona umusore mugenzi wawe cyangwa umugenzi wawe cyangwa igihe mugenzi wawe yaguze baze kubera yaguwe n'umuhungu cyangwa kumira make ushaka abantu kwere ngo nanjye mbiyo ntaba ngo nanjye ntakijijwe byo baranje ntakijijwe ngo bijye nanjye ngo nakira gute ngo nakujya kubironka bijye nanjye nakujya kubigera gute. Ni igihe cyo kumenya agaciro dufise mu bwami bw'Imana tukamenya neza ko ibyiza byose ari ibyacu. Yesu nashimye. Kimwe gusa no kwero kutamenya gutuma dushaka kujya bintu. Yesu nashimye. Ukutamenya ko atuzirikiye mu bintu runaka, ukutamenya ko atuzirikiye mu bintu bitandukanye. Yesu nashimye. Rero tugiye kubona ikindi gira kabiri ukutizera. Yesu nashimye. Ukutizera. Iyo wadafise ukwizera arashaka kugira ngo ashaka kumenya mugabo kwizera kwe gushaka kuri kure cyane. Iyo we mu bintu udafise ukwizera ufise imodoka iri ngaho uyifise kandi bisaba kandi ibyangombwa byose mugatage cyo gifise cyo wibaza ufise imodoka bayiguze ukeneye gufata urugendo mugabe nta gito uzojana. N'ubwo bw'Imana turafise imodoka zishobora gushika ku byo dushaka gushikako mugabe nta kwizera dufise mu buzima bwacu. Yesu nashimye. Tuza kwifashisha ijya mu dusanga abantu baraye igice 10 kuno tunarindi 32 gushaka 39. Ni abaheburayo igice cya 10 kandi isaka. Yesu nashimye. Nukuvugishire ubuzima bwacu iminsi yose turakeneye kwama turaba mbere ubuzima bwanje
ko ikintu nacyo namaze kumenya, ko ikintu namaze kukimenya, mbega ko ibi byose bimeze gutya, mbega ko ibi byose bimeze gutya. Hama kandi nta kintu na kimwe cyo kumenya bwa mbere na mbere, ntukeneye kumenya ko ibintu byaduze, ntavuze ko ukumenya ufate ibintu byaduze, ahubwo kumenya bifatanye no kumenya icyo Imana yakugize gutya yakoraze mu bwami bwayo. Yesu nta kintu ubwo twara bwa mbere na mbere harimo ubushobozi, siko none ubushobozi kandi ntabwo tubushike ko tuzatwakiye kukwizera. Yesu nta kintu tuzatwakiye kukwizera ukwizera. Rero nako ndavuga nti icya kabiri ni ukutizera. Icya gatatu tugiye gusanga ari ukudendeukirwa cyangwa ukutaramiriza. Ubwa mbere wagize kwizera, Yesu nta kintu wabibayemo akanya gatoya bidabaye, mugabo cyubwire ushurambirwa mushitse kwihangiro. Avuga uti iki kintu nakonde imyaka 2 nakara gikoze n'icyakunze, ibi byagenze uko nanje ko birenze uko, reka nanjye ndabizemo ntibizogenda neza. Abakristo benshi baranirwa gahana kutaramiriza. Abakristo benshi bari kwananirwa ahantu kutaramiriza ubwa mbere na mbere. Je ndiko ndagenda ndabona ko nyine gushaka runaka, ndabona intsinzi Imana kandi nzoshika, kumbure mugora bandanije. Hari ibintu bimwe utari kurashaka kubera ukutaramiriza ku buzima bwawe. Yesu nakintu reka dusomere ahantu mu Baheburayo. Baheburayo cumi na kabiri wahise adusomere. Ariko mu minsi ya mbere hamwe n'abari bamaze kwakirwa n'umucyo, mwihanganira ibisinzikaza by'ingwano nyinshi. Ngo mwihanganira ibisinzikaza by'ingwano nyinshi. Nyibukire bya mbere. Kimwe mwacitse akaba mutukwa mubabazwa, ikindi mwafatanije n'ababwirwa bake. Mwarakize mu izina rya Kristo Yesu kandi muryemera, ndetse n'abandi bose ufatanya nabo bari barabaza nawe. Kuko mwababaranye n'ababoshwe kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ibyo mutunze. Mwababaranye n'ababoshwe bose kandi baregwa no kunyagwa n'ibyo mutunze byose. Mumenya yuko mufise itunga riruta ibyo kuba ryiza. Muca muramenya ko mufise itunga riruta ibyo kuba ryiza. Nuko nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu mu mitima yanyu. Ni impera ikomeye cyane muri kazoza. Uko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba byose, muce mubona guhabwa ibyasezeranye. Bandanya. Kuko hasigaye igihe gito cyane rwose, kandi ugira azazoza ntazoteba. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyondora akabivamo. naho niyondora ntazohimbara umutima wanjye. Ariko tweho ntiturabona bagahona. Amen. Ariko turabo mubizera ubugingo bwabo bugakizwa. Ariko turi mu biyondora bagahona, turi muri babandi baramiriza. Yesu nashimye. Rero nako ndavuga nti uko utaramiriza cyangwa kutizera, ibyo birashobora gutuma umuntu adashobora gushaka Imana yamuremeye. Ubwa mbere twamaze kuvuga ko kutamenya. Ubwa mbere na mbere abo bari bamaze kumenya ko bafise ubutunzi bahuje muri Kristo Yesu. Ibyo bari babizi. Ariko ikintu basaragiye kubandaganya kandi babayemo kwari gushyira ubwoba, kwari kuramiriza, kwari kwizera babandanye gushaka iherezo. Ukagiye cyari kisigaye ngo si kinini harase igihe gito kimaze kurangira. Yesu nashimye. Rero ni byiza ko ubuzima uri gukora muri uyu munsi, ni byiza ko ubuzima ukagenda nk'uyu munsi, gerageza
byose wongere kandi uvyure ya nkomezi yawe atangurana kwa kwizera rufise wa munsi atangura cyangwa usanga cya kibazo kwa kwizera byandi bari kubona wa munsi umuti bindabona kandi nzobironga wongere kandi uvyuke muri wewe hama kandi bidomine. Yesu nashimye. Hari igihe dusanga tubaye ubuzima tuko turadomina ibibazo bikaba tudomina ngo mbega jenzo waho gute kijya kironzo kivimbire gute sige cyo kuganza n'ibi tugerageza n'ibi cyo kuganza tugerageza. Yesu nashimye. Mu rugo rwawe mu kazi kiwawe mu by'ukuri iminsi yose mu mitego ukunda guhura nayo n'igihe cyo kuganza ikiroga kugerageza. Yesu nashimye. Wemere ko Satani akozanira amakenga mu mutima wawe nguve ku cyo wasezeranye imbere y'Imana. Wemere ko Satani aza kukujyanira andi majyambere mu buzima bwawe usanga yuko avuga uti jewe rega je nabitanguye mu mugambo ndiko ndamume ngo narahegera n'abandi bose. No. Yesu nashimye. Ntituri mu byongera bakayivamo. Ikindi kintu nacyo rero tubuze igishuri. Yesu nashimye. Turabuze igishuri. Yesu nashimye. Ishuri ryakomeye cyane rwose. Ishuri ryakomeye cyane rwose kuza kuza. Yesu nashimye. Ni ikintu gikomeye cyane rwose kandi kizotuma kunesha intambara zawe zose mu buzima bwawe. Yesu nashimye. Iyo tuvuze uguhishurirwa ni mu gihe uri kuramiriza ni mu gihe wafashe kwa kwizera kuva muri wewe ni mu gihe byose wamaze kubishyira mu buzima bwawe byose n'ubwo waba ukuvamo mu gihe ikintu gisigaye gusa urakeneye guhishurirwa kugira ngo umenye mbega ko ndiko ndizera ibi byose ko bikwatinda gushaka ubuzima bwanje ni ikihe kintu gitumye kugira ngo tubire kwitabwaho ngo nibishike ni ukudahishurirwa. Yesu nashimye. Ugerageje gusoma muri Efeso igice cya mbere 11-19. Efeso igice cya mbere 11-19. Uguhishurirwa ku buzima bwacu turabikeneye. Yesu nashimye. Urakeneye guhishurirwa ku buzima bwawe. Urakeneye guhishurirwa ku buzima bwacu. Urakeneye guhishurirwa mu byose tugenderamo. Mu by'ukuri urasenga niba ufite ukurangiriza mu buzima bwawe. Icyambere ntabwo ugiye gukora mu buzima bwawe kura kutamenya mu buzima bwawe ubwa mbere na mbere ikizogufasha kura kutamenya ijambo ry'Imana ritubwira ko turabaraga tugiye kwasoma ngaha muri turaza kubibona turaza kubona ikizogufata kutamenya. Yesu nashimye. Kandi yishurweho tarifise ntibigenda neza washe kumenya ukuri kuri we muri wewe wamenye ko ubushobozi kandi ari ubwiwawe wamenye ko ukiza indwara kandi bihari waramenye kandi ko uzodomina abarozi bose ariko guhishurirwa warabibuze. Rimwe ndakakaro gatoya umunsi umwe ko ndagana n'umuntu ndavuga none yabaje jewe sinaho ikintu ko umuntu ashobora gusenga Imana kubera uburozi siko none uburozi bwaraje uburozi buzana n'uburozi umurozi agomba kuca umuntu ntabwo nyakuri ariko umurozi yakira siko umurozi amaze gupfa rero arafise ijambo yari yamaze kubatura ngaha ahantu icyatumye agomba kwica umuntu siko none impamvu agombye kwica uyu muntu umurozi umugani ariko uyu murozi ntibyakunze asanga umuntu agiye kuroga afise ubushobozi arapfuye umurozi wacu yapfa kandi siko none amaze gupfa amarero wa mukristo agashajya kandi atanga rugambi gisirimba agatamba nibigenze gute byose mugabo hapfuye umurozi ngani ijambo nigize rifa. Yesu nashimye. Yanye afite ikibazo rero niko ndibaza n'ibyo iki umurozi ateguka ashabuka mugabo sande nemu y'ibyo umurozi agomba gushaka ko birashika kandi umurozi yapfuye. Nibaze kumenya n'ikirwa rero yiguha ubumenyi bwo kumenya gusenga biguha kumenya ko ushaka kuguma ko tugiye gusenga amasengesho yawe. Yesu nashimye. Urashaka kuba uhari ukavuga uti jewe by'ukuri ndafise umuntu urandemereye cyane byagenze ukuntu abwishe n'Imana bakamusengera byose ukabishikako mugabo ndafise uguhishurirwa mu buzima bwawe
byose ukamusenga Imana esabwa na estoma senga kuza kugira ngo ugushurirwa cyane mu gushura mu kintu gitugezemo nta muntu n'umwe ahari ku isi adakwiye gushura Pawulo ni cyamushoboje kugira ngo ashobore gutsinda intambara zitandukanye Yesu yigeze avuga ko yigeze avuga yuko Yesu yishuriwe ariko Yesu yaratsinze iserema niyo yatangwa n'Imana yaratsinze iserema yashaka gutandukanya iserema n'Yesu nashimye natwe ku buzima bwacu niko nabwira nti umuntu wese ku rugero rwiwe akeneye kumenya guhishurirwa ikintu cya mbere mugabo ntumbere guhishurirwa kugira ngo ushyirwe ibibazo utabanje gushaka ibintu kumenya ubwa mbere ubanze umenye mbega ikintu ugiye kurwanira ko n'igihe hama kandi maze ucugira ikintu cyo kwizera maze ugiye kwizera uce kurugwaho umutima wawe maze kurugwaho umutima wawe uce ugira gute uce ushira mu kuguzaga gushishikara kubandanya maze kubandanya ushirondera ko nabandanije kandi maze kurama ndakeneye yishirirwa rero yishurirwa aha mu buzima bwacu bwa misi yose niba ubona n'ibitoro bihari mu bundi bwacu bitavuga ahari niba ubona n'ibitoro bihari mu gihugu cyacu ikintu kibuze genda urabe abantu bariko barasenga kubera ibitoro ni benshi genda urabe abantu bariko barasenga mu miryango kubera ibintu byabuze ni benshi habuze ikintu cy'ishurirwa igihe muze Daniel arasenga asanga Imana igihe neza Abisirayeli barikuze Daniel arasenga sigisonzesheje byatuma Imana imishurira kugira ngo imubwire terega Daniel n'ibyo arasenga hari ibindi bintu hari bitandara cyangwa zari mu kirere cyazibiye inyishu zawe zaraje mbwa zirazibiye ngo guhishurirwa nyuma y'akashaka parera amuhishurira amaze kumenya rero amaze kumenya uko ingorane impamvu no kwa muganga wo mu dogiteri imbere yo kuvura abanza kongera indwara abanza kugira ngo wishyure kuko nashaka kubona imiti ngo tora imiti yataze indwara yo kuvura iyo ariyo Yesu nashimye rero uza kwivuza amara arwaye tifoide ntabwo uri kwivuza ko ufite izindi ndwara kandi rero byo kwitratanya guhishurirwa mu buzima bwacu twasomye hano mu Banyefeso manyangira wa Yesu Banyefeso igice cya mbere Efeso igice cya mbere twashyitse twasomye igice cya 15 bura ku 17 bwa kabiri ku 17 avuga ngo Imana mwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza iyo umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya amaso y'imitima yanyu yihweze amaso y'imitima yanyu maze yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa n'uguhamagara kwayo ibyo ari byo mumenye n'icunga ry'ubwiza bw'ishambu rifise mu bera mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe mumenye n'ubwiza bwinshi buhebuje bikoreshereza muri twebwe abakristo Yesu nashimye nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana nk'uko kwa k'ubushobozi bwayo bugira gute bungana Yesu nashimye kuki umunsi dusanga ibibazo byinshi bituhanze kubera ko usanga ibintu byinshi katudomina navuze nti habukamba kandi wongere uganze kugira ngo haguruke gusa ngo nahagurutse ariko haguruka kandi ucabogera kandi uganze ibyakuganze uyu munsi igihe umunsi ubyuti umunsi n'ukinganga ko namaze kumenya kuko Imana nize ifise ubushobozi bwinshi doshobora kugira gute izonga ubushobozi kandi buri muri jewe Yesu nashimye amakandi ngo ndasenga ngo amaso y'umutima ngo yihweze abone tumaze kubona tukihweza rero tubiye ko tuduma ko masengesho ariko turasenga Yesu nashimye turakeneye ubushobozi munsi ndabona umuroze karaza yikambatamba hejuru
ushaka gusenga noza akagenda mugabo ugasanga imigambi wamaze gushika suko utasenga kandi uri umukristo uko utagize guhishurirwa. Yesu nashimye uri guhishurirwa ku buzima bwawe. Ubuzima tugiye kubamwo by'ukuri sinababesha, ubuzima nshaka kubamo jewe kandi nanjye ndabipfuriza. Nubwo kutaneshwa n'umugwanizi, kudatabwa hasi n'ikicyumba cyose cy'umugwanizi, kamera twese dufise Imana. Eko ndavuga mu kanya gaheze ngo ugasanga umuntu abonye nakayubatse ntuze etaje karagiye kwa sata akamuha amafaranga, nakagiye kuwaka karagiye mu magitenge takaronye ibindi bigenze gute bashitaba ngo babisi ngo niko bivanga kusubide genja ngumva ngo niko bimeze. Ariko bwa Imana tukeneye kudomina. Nigute tuzogira ubushobozi bw'Imana rero, nigute tuzovuga ubutumwa bwiza. Ndavuga mu kanya gaheze ni uyu munsi turi muri generation twakwiye kumenya ibi bintu. Turi muri generation yaho abantu benshi bamaze kuvuga ubutumwa bwiza, kumva ubutumwa bwiza nicyo bikivuze, niko maze kubwumva neze gute. Ariko turakeneye ikintu cy'ubushobozi werekeza ubutumwa bwiza. Hamwe uyu munsi turagira ubutumwa gusa, ariko ndazi ubutumwa bwiza mugarondera ubushobozi bw'Imana kugira ngo ibyo uravuga uyu munsi biherekezwe n'ubushobozi. Uriko na Paulo tugiye gusoma muri Acte 5, Acte 5 abaye byakozwe mu 5:12-16. Turakeneye ubushobozi bene gato. Ba Paulo bateye imbere abaminisitiri yabo, ba Paulo bateye imbere muri minisiteri y'Imana kubera bafise ubushobozi, barafise ibintu bagendera kandi bamugira ubushobozi. Ndamumenye kandi menye n'ubushobozi bw'Yesu Kristo. Ndamumenye sukumenya gusa, menye n'ubushobozi buri muri Kristo Yesu. Kandi sukumenya gusa, ahubwo mube muri jewe. Yesu nashimye. Twashitse mu zakozwe n'intumwa 5. Gatanu 12-16. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa. Bose bakoranira mw'ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, nyamara abantu bose barabashimagiza. Barushiriza kongerwa kw'abizeye umwami Yesu ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore, bituma banaterurira abarwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no ku birago, kugira ngo Petero ntiyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Hakoranira ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye n'i Yerusalemu, bazana abarwaye n'abababazwa n'inkeri zihumanye, bakizwa uko bangana. Amen. Yesu nashimye. Turumva neza yuko icyatumye intumwa cyo gishika ku bintu bitandukanye, suko hasi ijambo ry'Imana gusa bagenda kuva mu ijambo ry'Imana. Suko bari bazi ibintu byinshi muri bo, suko bari bazi tekinike zo kuvuga ubutumwa bwiza, nuko bafise ubushobozi buherekeza ubutumwa bwaravuga. Uyu munsi turakeneye aho tugera kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubushobozi. Ubushobozi bugaragara. Yesu nashimye. Umunsi turakeneye kuja ahantu aho ushika mu bintu abantu batangugira ibindi bagize amanyanga, bisha bitanga guteka kubera uhashitse. Mucyo gihe bitekose kubera uhashitse, uzocugira ijambo cyavuga bati kugira umuntu atandukanye nacu ibyo bitandukanye n'ibyo dufise katubonere kiri muri Yesu nashimye. Ni igihe rero cyo kweka ubushobozi bw'abarozi. Yesu nashimye. Ntidutinye kubishyira mu bwenge bwacu, ntidutinye kubyiyumvira, tumenye ko dufise ubushobozi butuganza kenshi na kenshi nk'abana b'Imana, kandi turashaka kugira ubushobozi. Yesu nashimye. Ariko muri kino gihe twema twe tumaze kumenya ibintu tukabishyura, kuko natavuga ubusho twakeneye kugira ngo tumenye uko dushaka kugenda kugira tugezemo. Abenshi bazi ubutumwa bwiza ngo genda mu ishengero mucamukizwa, murushaho abakunzi mugabo ubushurirwa ibyo bishobozi ntabwo bararonka. Nanjye ndasenga Imana ko ubuzima bwawe kugira ngo ubwishyurirwe ubushobozi buri muri wewe, kugira ngo ibikuganza byose ibyo biri kuganza ukuntu. Yesu nashimye.
ugiye gusenga Imana, nagiye gusenga Imana kandi ugiye kwisengera kandi bamaze kumva ibintu bishaka kugenda cyangwa bishaka kugenga kugira ngo ushobore gushika mu murage wawe, kugira ngo ushobore gushika ku by'Imana yakwaze byose, nawe ushobore gushaka ubushobozi. Urakeneye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, urakeneye kwizera kandi ko ubushobozi bwose, kububwiza bwose bw'ubushobozi buri muri wowe kandi Imana amaze kubutanga. Bene data, nta kintu cy'Imana ifise mu ijuru kigenga ari cya yonyine. Ni byose ni iby'iwacu. Niba Imana igifise gukiza, ugukiza ni ukwacu. Niba Imana igifise kuzura abapfuye, ni iby'iwacu. Mu ijuru n'abapfuye bariyo, mu ijuru n'abagoye bariyo, byose biri ku isi. Twebwe turiko turabisaba none. Yesu nashimye. Tugiye guhaguruka, haguruka usenga Imana. Sinzi ushaka Imana gukorera, sinzi ubuzima ushaka kubaho uyu munsi, sinzi ushaka kubona. Usenga Imana kugira ngo iguhe kumenya, usenga Imana kugira ngo iguhe kwizera gushitse. Imana igukure mu bwawe ubuzima bwawe, ntabwo idashoboka, byose birashoboka. Mwami mwiza Yesu Kristo, umucunguzi wacu mwiza, Data wa twese, shigwa yagira uko ubuzima bwacu, shigwa yagira uko ubuzima bwacu. Mwami uri Imana ugira neza, Mwami Yesu Kristo, tugushire kuko ubushobozi bwinshi kandi buhebuje, tugushire kuko umurage mwiza waduhaye ubushobozi ga Mwami. Twarambiwe n'igatego ga Mwami Yesu Kristo, kuvuga ubutumwa bwiza gusa Mwami, kuvuga amajambo yo gusa ga Mwami Yesu Kristo, ariko bidafise aho birangira ubushobozi bwawe ga Mwami. Reka bigaragaze ga Mwami Yesu mbwiye turi ngo Mwami, reka ubushobozi budufate ku buzima bwacu, reka umpe guhishurwa ga Mwami Yesu ku buzima bwanje. Ubibazo byose nogira ga Mwami Yesu Kristo, reka umpe guhishurirwa Mwami, reka umpe guhishurirwa Mwami, reka umpe guhishurirwa Mwami, reka umpe guhishurirwa Mucunguzi wacu mwiza, reka umpe guhishurirwa Mucunguzi wacu mwiza. Rabosha kakabosha, uguhishurirwa ga Mwami Yesu Kristo, ubuzima bwacu ga Mwami Yesu Kristo, mu miryango yacu ga Mwami Yesu Kristo, dusigariramo byose ga Mwami Yesu Kristo. Uri Imana ugira neza Data, uri Imana ugira neza Mwami Yesu Kristo. Reka umpe guhishurirwa ga Mwami Yesu Kristo, reka umpe guhishurirwa mu buzima bwacu ga Mwami, reka uduhe ubushobozi ga Mwami, kandi we kurambiriza Mwami, uturinde gucika intege Data, uturinde gucika intege Data. Uri Imana ugira neza Yesu Kristo, uri Imana ushoboye, uri Imana ubana natwe Data, uri Imana uganje, uri Imana uganje, iza yoshigwe hejuru. Urakoze Mwami Yesu Kristo, uri Imana uganje kandi ku buzima bwacu. Urakoze Yesu Kristo mu ijuru. Amen. Yesu nashimye. Navuze nti ugerageze kwa mu buzima butandukanye bw'amaze kwamo bwose. Igihe tugezemo ni byo kumenya ko turi abana b'Imana. Igihe tugezemo ni byo kumenya ko turi abana ba Yesu Kristo, kandi ko iby'Imana byose yavuze mu ijambo ryayo byose ni ibyacu. Si iby'undi umuntu ari hanze, ni ibyo wowe ukora byumva, ni ibyo uzobwira kandi ni ibya twese ku isi. Ni tugomba kubibamo, tugomba kubihamagara. Hama kandi umenye neza ko iyo umusirikare amaze kumenya ko afite urugamba, akamenya umwasi wo aherereye, aritegura, akarondera uko ibigwanisho byose bikeneye kugira ngo aze kurwana urugamba. Rero mutegure mu bintu by'ukuri byose mu gihe cya Yesu Kristo,